Biyo. La 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 la. Oi, yo. Biyo. Masih bersama Laskar Setia Bakti. Setia Bakti. Sabdaya nayuda sami siaka makut yuda tamengan coco pedang tomak pedang kodeng dene lan kolore sabda sampok ing ngaluka dewa tampa leburnya sumawur iya kanggo para nayaganing praja ayo padha siaga ngawal tindake Sang Prabu Klana sewa dono. Klana Sewandana ngir. Ae kowe. Iya.
Ya. Yalah. Yalah. Yo. La 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 la. Ho 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 ho. Ya. Gara-gara Prabu Klana sewan Tono keparingo aswa tur wayang-wayangan wae so tansah tambah tutira Batot samandima Sun sabetaken gunung jugruk Sun sabetaken lemah jungkar segara asat apa maneh sing bareng lumpro tanpa daya La 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 la. Ayo. Halo, nalo jayi. Ya. Oi. La 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 la. Sangga langit pujane sun wong ayu sun lelo imbang ngono katresnanku wong ayu mustikaning jagat Nyai Mandhe dipun kakang sangga langit sangga langit Hei. sangga langit Hei. sangga langit Oh ya. Oh. Hey. Oh ya. Oh ya. Oh. Oh. Ah, Hey. Ah, hey. Oh ya. Ah, hey. Oh. Oh ya. Ah. Ah. Ah, Oh. Ah, Oh ya. Ribuan dari segenap barisan artis biduan saking Laskar Sedabakti Bebedang sampun siogel sageta sami medal merapat datang sasono pagelaran Laskar Setia Bakti matur gunge paduan monggo Mama Ayu, DKK dan kawan-kawan bisa merapat. Terima kasih. Oh, ya. Oh ya.
ya ya oh a oh ya Keong keong oh ya oh ya sa sa keong keong yo ya ya yo Bapak Tuso Imron, Ibu Tuso Imron jadi kawasan Tigasan Kulon Leces Probolinggo. yo Ugi makarya sesarengan Salsa Multimedia, Jasa Mama Audio, Sound System, Motor Segalangkong. Ayo no. Ini monggo Mama Ayu. Ayo Mama Ayu dan kawan-kawan segera merapat ya. Bekto pun malam nggih. Lor Sekelangkong. Masih bersama Laskar Setia Bakti. Ayo Bang Minggu. Ya. Lama sekali. Ya.
Ae. Os. Oh. Ah. Oh. Yo yo yo. Ayo no. Masih bersama Laskar Seni Bakti. Ada Salsa Multimedia, Jasa Mama Audio, kembali di Gasan Kulon bergoyang terus ngelanggo. Baik hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan keluarga besar kami, keluarga besar Pagelaran Seni Reog Laskar Setia Bakti. Di bawah pimpinan Bapak Sutekno pribadi, hadir dari kawasan Bulungan Sate dari kedua Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Satu hormatan Seni Bakti bisa melihat di kawasan Gasan Kulon, Leces, Probolinggo, atas undangan dari Bapak Tuso Imron, Ibu Tuso Imron sekeluarga. Bagi Margio, ramunipun panjenengan Beronau, keluarga besar masyarakat Gasan Kulon dan sekitar. Hadirin, kembali hadir ada Salsa Multimedia, Production Shooting, Banjar sama punya, dan dikawal ketat dari Jasa Mama Audio, Jepun Probolinggo. Baik hadirin, awal jumpa kita dari kami Setia Bakti mengadakan syuting ada Sang Wisnu Setia Bakti, disusul ada tadi Gandrung Raja Wali Setia Bakti itu ada. Selamat menonton, selamat menikmati Sugeng Amir Sari. Semoga ayo no dibanjur kemana alon-alon no. Ayo Kang Panjul. Bakti dipun pandegani dening Bapak Sutekno. Bapak Sutekno juragane no. Lumang sameng lumang jampang donane. Angelipur dumateng para pamiyarsa. Monggo 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 monggo. Budaya Jawi sampun kondang sanusantara. Baik, terima kasih dari berbagai salam pembuka dari kami Laskar Setia Bakti. Di awal perjumpaan atraksi dari kami Laskar Setia Bakti menghadirkan ada Sang Wisnu, lambang kejayaan dari kami
pagelaran Reok Laskar Setebak di Tukana. Selamat malam, selamat menonton Sugeng Amir Sariton Sekelangkong. Awas berilan jalan, lawan anak, awas nabrak, lawan anak, lawan anak. Laskar Setebakti, yo, ada Sang Wisnu, lambang kejayaan dari kami Laskar Setia Bakti. Iya. Iya, orang delomo ande ai. Ya la 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 la. Persiapan yang di luar, okay.
ampun lastare lagi Dega bedena sang Wisnu lambang kejayaan dari Laskar Setia Bakti. Di belakang kembali kita terbang di kawasan kota Using Banyuwangi menjadi Gandrung Banyuwangi. Namun sebelum kita hadirkan Gandrung Banyuwangi, di sini kita hadirkan terlebih dahulu ada Sang Raja Wali Setia Bakti untuk Anda. Selamat menonton, Sugeng Amirsani, sumangga, ayo no. Manuke dilebokno dhisik Kang Banyu. Ya la 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 la. Wujuding manuk gede banget tebang tampiak lampani ro ya. Raja Wali Laskar Setia Bakti. Ya la. Ya la 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 la. Solai Dodono Bapak Tuso Imron di kawasan Tigasan ngene. Hei, oh, ae, oh, oh, ae, oh, 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 ae, oh, 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 enak gandrungnya persiapan no. Ya la 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 la. Lora gandrung jokban seroban ya. Peta geding padang bulan alon-alon iya. Dibawa dhisik Mamayu iya. Telu cacahe ayu-ayu ruwane legat-legot mlangkune kaya macan luwe. Gandrung Banyuwangi Laskar Setia Bakti. Awas persiapan Pak Tuso. Iya, bianyu aku tong sing melampiangan ya Rod. Kulon konong wedan segara. Larwan ketul awas. Awas, bawangnya juga awas. Sing pelampiangan nyorot Ojo takon senang susah hati sanggo.
pelambiangan pelambiangan semelantam sari Nusantara pelambiangan ku melantam sari Nusantara. Pambungane gending gandrung Banyuwangi Laskar Setia Bakti Padang Bulan nggih. Sore Bapak Tuso, Ibu Tuso Imron sekeluarga ta nggih. Yatra nyompeng di Kabupaten Gandrung Banyuwangi malam manggen nggih. Tor sekelangkong. Karimat yang mana rembulan ya roti. Matur sekelangkung. Terima kasih matur sebanun. Kare Pak Tuso kita keluar. Eden TA Pak Tuso. Tore Mas Imron. Os. Ya tore lagi jaga keluarga besar setertangan dari Bapak Tuso Imron, Ibu Tuso Imron malam mangken ampun rambut lagi saya terok nyompeng di Kabupaten Gandrung Banyuwangi Laskar Setia Bakti malam mangken ya tore lagi maramiaki aja dari Bapak Tuso menghormat lagi matur sekelangkong. Sing Banyuwangi ya roti. Molas tanggal yo Padang bulan 15 tanggalane Candra Dewi katon ayu ya siniare Dewi katon ayu ya siniare lajeng parawan garetan Le putra G Arya beda permintaan nek Tuso G
kok kurang sebulan dan nak suruh nyongok jalan ya. Mun lembek kok pancen tangke tak kampung su. Oh, Dadi kok kimeng yo. Anu lerekno ngebaki gandrung sedineti cetak lampian dua. Tapi ada keluar Pak Toso. Arek dari Banyuwangi Pak Toso. asli nih kaki. Asli guru numpak pesawat nih. Bunda Pak, Iya Bunda Pak. Ayo lanjut tuh, ayo. Toregi gandrung tak lampion jan. Nyaman gandrung ojeng ge. Suap ge, gandrung suap ya. Mangga tak nyambi kipas. Toregi tak langkong degas setretanan keluarga besar Bapak Tuso Imron ge. Terhormat pribadi Bapak Tuso Imron kalaben Mas Imron tadi selaku putra penerus malam manggen Sendi Acet keluarga besar ya terna nyompeng di kabar gandrung Banyuwangi nggih Mama Ayu Inje. nggih sing penak lagu nomor loro disukani gending napa niki Mama Ayu impenan dados monggo Mas Vanus Toren Bapak Tuso Bung Imron pribadi yo nah neka mator sekelangkong nggih bokong digoyang mana alon-alon roti alon-alon Kang Dian ampun sanggane yo te alakong ning jompone Bapak Imron os jauh di sarane tiga Kulon Probolinggo tore Pak Tuso lah neka tuan rumah lagi os matur sekelangkong Bapak Tuso Dari mimpi lagi ibadah lagi keluarga besar segenap keluarga besar Bapak Tuso langkek bini tuang lamban ngonde setero nyompeng merami aki aja dari Bapak Tuso Imron lagi Ibu Tuso Imron sekeluarga mator sekelangkong kemanten lakek bini nah awas geger nih os Bada Mbak Nur Afifah Muhammad Muzaki pemantan lakek bini
oleh Mas Imron. Yeay. Oh. Isun iki seneng temenan. Iya. Rasane koyo sing serentak. Matur sekelangkong Bung Imron. Son angen Angen-angen Mas ya Imron. sampe landem iso nimpeni penak. Yeay. Sambil goyang Mas Imron. Sambil goyang tak nape iki. Iso Ada ya. Lelebur. temenan. Iya. Rasane koyo sing serentak. Son angen-angen Angen-angen Mas ya Imron. sampe lendem iso nimpeni Saya dari Indung Tegal iki. Matur sing langkung. Ayo. Joget boleh. Goyang penyaman Mas Imron. Langsung saya. Iya iyo. Tore Mbak Nur. Lah neka Mbak Nur lagi. Komandan lah kayak bini Mbak Nur. Malam makin Ibu Ojiem. Malah remoga pada tiang keluarga saya Sakinah mawaddah warahmah gitu. Bola Bung Imron minta lagu Bung Imron. Napa langgun saya nyaman. Oh, meturun mon bisa nih, beri meturun tak nape di Banyuwangi langsung tar Madura, ya nyaman jiaro. Tore Mama Ayu dikasih Madura, gitu. Duh angin. Yeah, adu angin yote. Depaki salam gerang dari bulan salam ramah penebu juga tretan sedejen. Nah, Pak boleh Bu? Iya, terima kasih. Sokat ya Bu? Iya, sama-sama. Koreke gambar gedhuk sing ngego ngantuk yo. Buka ono gareng le, buka ono le. Percaya lek wong laris nok ngantuk yo. Kayak minum ngantukan. Adu angin, adu angin, adu angin depaki. Yen ya Pak Aki Mbak Nur. Salam Dari bulan. Ada
angin depaki salam gerang dari bulan salam rapatur embu juga tretan sedecet yo asik huslo 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 matur sekelangkung nggih. Terima kasih di dengan keluarga besar Bapak Tuso Imron, Ibu Tuso Imron malam mangken sampun nyompeng lagi. Matur sekelangkung, matur sekelangkung. samper nyecen pada madureng lampi koneng gitar gancengan Hey! agam sedang kembang tanjung ngakui pegang gelang sokona akal langkung Huslo, huslo, huslo. Matur sekelangkung. Aduh angin, aduh Angin, aduh angin. Depak aki. salam gerong Salam gerong. salam Kalaki jong, kalaki jong. Ramatur embu Bendara wi iya. tretan Oke, nggih. Matur sekelangkung sampun nyompeng deka keluarga besar Bapak Tuso Imron, Ibu Tuso Imron malam mangke deka Gandrung Banyuwangi. Nggih. Soalnya neka bektopon malam komandan sire numpak Aryok deki tako ketondu nggih. Tak milo numpak Aryo nggih. Ayo nok. Pamit kundur alon-alon Kang Yudi. Yeay! Hey, hey, hey. Keo. Yeay, pamit kundur mana alon-alon joroti. Oh, ayo reoke persiapan reoke le. Ampun lastare dengan Brana Gandrung Banyuwangi juga sang Raja Wali Laskar Setia Bakti di bawah pimpinan Bapak Sutekno Pribadi Blukon Sadek Lumajang kangge adicara salajengipun para rawuh panjenengan kula mirsani dos putih kebiaripun reok Laskar Setia Bakti Sugeng Dalu Sugeng Amir tadi nggih. Menara dengan keluarga besar Bapak Tuso Imron, Ibu Tuso Imron, saya dina anak kini malam mangkin, saya bengal Pak Riok, ya torejo sampak bersececer nggih, tor sekelangkung. Juga himbauan dari para senoman lagi rombongan Riok minta kiriman kopi Bung Imron. Lela lela lo ayo konco rame-rame nonton Reo ayo bagus rupane Setia Bakti lak persatuane Bapak Sute
surakane ayo kanca rame-rame nonton reok setia bakti Bapak Sutikno surakane blukon sadek panggonane ayo kanca cak topik iling jaman biyen rame nonton reok setia bakti Bapak Sutikno jurakane blukon sadek panggonane ayo kanca rame-rame nonton reok setia bakti Bapak Sutikno jurakane blukon sadek panggonane sore lagi yo terus tompak kibon sekita ketondung sekita tendung tadi keluarga besar Bapak Tuso Imron Ibu Tuso Imron seandik nak-anak kini malam mangken sebengal nompak riok ya torin cek sampak bedese cecer cek sampak bedese ketinggalan gi matur sekelangkong Laskar Setia Bakti juga Makaryo Alako Areng Sareng Salsa Multimedia juga jasa Mama Audio Sound System Jebun punya langsung keloskan gending pambuka saking keluarga besar reok Laskar Setia Bakti alum Kang Vanus Mama Putri alum dibacotno alon-alon Mama Putri datang Bung Imron goyang penyaman on laun Bung Imron
mantep. Awas. Tampanin Pak Sutikno kopi dateng. Ayo Cong Imron, mun kata ajoget, sedek artis, erek, mumpung beda. Ayo Cong Imron, bi teh saya. Iya iyo. Jong Imron, Pik Bola Porono Pak Riok, ya Toren. Goyang, goyang. Ayo Pak Tikno digoyang alon-alon Pak Tikno. Terus Tompak Aki, keluarga besar dari Bapak Tuso Imron, pancen bekten ampun malam lagi panjenengan cek mandek mandelu soalnya Pak Tikno malam makin nyambi pelawak kondang, sede tengah dari wilayah Lomaje, terus Mama Minu. Ya lagune dibacut namane alon-alon namai Mama Minu. Apa lagune Mama Minu? Worong Rasido. Yo.
Dore Pak Toso. Nabi Borono Pak Aryong langsung merapat tuan rumah iki. Laskar Setia Bakti Salsa Multimedia, Jasa Mama Audio, asik-asik. Awas dikawal iku ger alon-alon ger. Awas tolonge nak. Ae go digoyang Mbak Nur. Neka komandan malam mangken lagi ada Mbak Nur ya. Yo. Awas betoron laonane. Tarik suara Mama Minu, yo.
no Mbak Aryo. Moto Wis padha terus tombak iki saya kita ketondu keluarga besar tuan rumah Bapak Imron, Ibu Tuso Imron sekeluarga iki. Mama Ayu gawe no meduroan mane alon-alon Mama Ayu sing penak. Ya, apa lagune Mama Ayu? Ya, eno. Gawe no T oto M ama N toman dados alon-alon.